Oya nje ko ndumva ibintu biri iwacu iriya ntitworeka kuja mu gisirikare gute uraje gutabara abantu bashize wananiwe gutabara kirikare ndacafite imbaraga uracabona nkigendera ku kabando se meze neza mfite imbaraga cyane je kandi nagezeyo nuko none wowe niyo ndingana gutyo iyi ngiyi se igisirikare gakeza kinanura nuko twabyushe gatatu mu ari gikoma imyitozo uzakora yo kubanza kwirwanya uzayirwankana niyo nzi ntabwo uzayishobora niyo sinoreka tugende icyo gisirikare kirekire muze tugende kwa afande nje nzaha afande abo abari ahirya turagerayo aradutoza igisirikare cyo twambuka ko bagica basaze se wa muntu we tuzarasana nabo tuzarasa isasu kurindi nimbunda ku yindi muze korona nta kabavu ufite none ngukuraje ndakomeye kure wowe kure tugwanye wonsinda se tugwanye inda yaregutse iyi ngiyi ntubwire ikibazo cyayo iyo wageze mu gisirikare yitishira niko ubonye iyi ngiyi iyo wageze mu gisirikare yitishira yose mwe muze tugere kwa afande uwo afande ndamwizeye atoza igisirikare neza afite abantu yatojeje yarabatojeje baragiye ubu ngubu kandi siko bambera atojeje nuri nawe kuravuga ngende mu gisirikare ntose nawe aragikora nagaraye tuzamuhereza impungure azagiye yaratese ariko azarekutese aho gombera ko ngo ari wogenda kubera aracafitemo nk'akabaraga ariko mubona ko niruka ko meze neza ndacakomeye tugende muze tugende turabazi isimba nico cabagizeho isimba cyarabahaye oya carashize muze tugende ariko nawe ku munsi barasasubira kare nje niko mbonye kuko tutagiye gutabara je nagavuye mugore atazi yo nagiye hagira amazi muhamagare ahubwo nanjye reka muhamagare ubwire ko ntanyangiraga mbone simwe ngo mugiye guhamagara abagore banje ntabwo muhamagara papa we hamagara so bose turahamagara muri bigira hamagara so hamagara uwawe mukaza mubona mutagiye ntabwo twuzi ko ari byo twogenda dusize abagore mana twasiga abagore wallahi kandi tugomba kubabwira umugore wanjye ngomba kumubwira uko bimeze aro mama kwize meza gute bwire ko tugiye mu gisirikare no abanya bacu bamashiye ngo bajya mu gisoda gutabarira uko none naje namafata gahunda muzamuke tugomba kugenda ntabwo kubera byose uzabona wenda gifite imbaraga kurabona byose cyose kugenda afite gutabara yambwiye ko turi bushike neza kandi tugiye kubanza twiga n'igisirikare tuzoshika twige nidufataga tutabonega kuja mu bisambu nk'abandi tuje kurwana yego muze nyine umugore akwemereye n'urwo rubavu rwawe kuragira ngo nikaho kuragira ngo reka nanje mpamagare nyamadolari mubwire ko tugiye zera nkurebere nimero nkukibona neza oya ndazibona papa uragira ngo natunze telefone utaravuka utaragira ntabyo uri kubona nyabona kiracamwo kamubwire allo mumeze neza se nasize wagiye mu kazi watashe sawa aha twari kugatorera turi kumwe n'abacu neza bamyavuga baramashije ko barambwira ngo tuje mu gisirikare none baramashe kandi sinosigara ngo abandi bageneje nsigare ndi umugabo gituse none ukuntu ari nguhamagaye ngo ngusezere ndagiye musigare neza n'abana turagiye ngo tuzobanza tugere
aho bazodutoreza tumenye nubwo twe twaragiciyemwe ariko tuzongera twitoze. Turagiye neza, turagiye nta kundi none twogira gute mada, reka nje ngende tuzobonana n'ingaruka tugira Imana tukarokoka cyangwa ntidupfe tuzogaruka. Reka tugende sawa ngaho muzogera Imana n'abantu, abana muzobiteho ubwire imiryango izobarere. Yego reka tugende sawa. Timurire nta kibazo. Urahamagara papa wawe? Oya reka papa mureke kuko naza nkubita Muze dukomeze rero. Dukomeze tugere kwa fande nkuko nabibabwiye, noneho abanza dutoze. Mbambo nta kindi. Harakinze nanje. Afande! Uriye? Kaduca ture. Papa. Kampaye kadurante yaje kwegera. Meze bite basha? Amora afande. Murakomeye. Muturutse yese? Ndaturutse imuhira twicare hano. Cara. Wakinze nzana. Tuvuye imuhira. Nari naje kota gatutu hano. Izuba ryabaye ryinshi. Umuhana tubona itangazo bavuga ati Aho? bakeneye abasore baja mu gisirikare, twe n'abacu twafashe umwanzuro. Abo nibo dushaka sasa. Turavuga ngo turaje mu dutoze igisirikare. Tugende mu gisirikare. ariko twumvishe ko Ariko mukabona muje mu gisirikare? Twokijamo twotico tunanira ubwo twacitoreye. Twebwe twiyemeje igisirikare turagenda. Bahamagaye n'iwacu twasezeye. Twasezeye umugore n'abana. Hari abana bari mu kuza hano ntibasezera abagore babo. Gacu umugore akaza ngo nibamuhe umugabo wiwe. Tambara ikabo. Twe twasezeye umugore namuhamagaye n'uyahamagaye wiwe. Umugore wanje yitwa Nyamadolari, je namuhamagaye n'uyahamagaye wiwe. Uyu yanze guhamagara se ariko ngo isazamukubita ngo niyo mpamvu yashatse kuja mu gisirikare. Ngo nuzakamilika sasa neza. Utazocika. None twebwe two turumva dukeneye kuja mu gisirikare. None afa. Kaga mpabona reka gufukana kazagishora. Bene buno buzi kugwana cyane bene buno. Katwe bareba bene buno buza buca mu gihuru. Niyo nacigeze nigira bazamarasa imitwe gusa. Kege bare bazarasa imitwe gusa bene buza bumenya kuryama naho mwebwe sinzi ko muzagishobora kabisa. None afa twe turi tayari, sinziga nimba dukoresha imyitozo nimba tugira gute, ibintu byose twe turi tayari. Muzo dukora imyitozo. Ariko kurabaza ibiryo warasize. Kurabaza ibiryo bwo gishika. None se yafa wowe twaje tutare tuzi mu basirikare niho haba n'ibiryo. Murajya mwakoze imyitozo, murahubwo muraje kuvoma amazi. Nje navuye mu rugo ntari afande. Muraje kuvoma amazi tubone guteka. None se yafa ko twaje ntani fomu biragenda gute? Kandi nawe dusanzwe utazambaye. Jewe ndi umusazaga narashaje. Nifomu gatuzozi batumiraga zizoza. Batatu tuzoba zaje kuko hari nifomu ziri kuza. Batatu tuzoba ziri hano. None se afande? None se munzi ko mugwanisha imbundi mbuga tuyifite iki? Iyi ngiyi iyo dufashe mateka tuzatumutema. Afande ariko kandi iyi ngiyi tuzatubona udukoko tukaturya. Igihe tubona ingoko
amatambitsi meza. dupanga umurongo umwe ntari mwipange neza katutangire nose mune turategera za microphone turategera tago tureka Afande si gutya? ntabwo ari kubanga bagarara ayi gusoko yatambika gice we twari mwe murabishobora ninjye ubyica yatangiye man yatangiye okay tugiye gutangira tugiye gutangira kuri uyu nguyu ngaga munyereke ibyo mwari muziga mukiba mu rugo bagazabagira gute se Yarateraga pompage. pompage ngahetera zitanu kumusirikare nyine bana musevili nuko agira amaboko Bayagira gute? funga igumi nafunga ingumi yoka kanguzanira umwenda ubushire abona waratese cyane ibyo reka kubikamera ariko afande ko no kudete ariko cyane kudete arama w'Imana uzamera Yarateye man. Alex narayaterera. tera zibiri hano umaje zibiri twese turatera Zingahe? zibiri komeza kinguruka kamera wuwa afande umwe zibiri nuko ongera ufite inyongezo se nabona ubishoboye umwana azakora igisirikare neza urakoze ngahe nawe nanjye genda ziza afande ibyo uzi ibyo nzi ukora ibyo uzi sawa jewe gusa nanzi gutera izamaboko afande z'amaboko gutya Tereza umutwe. iki kibuno iyo afande cyasi ujana ujana na kukika nakwenga ntazabishobora dore akago iyo afande ziragoye nakubwiye ko ntararya ariko afande reka tubanze nakubwiye ko ntararya warajyana oya none se twatera pompage tutararya gute hagunyuka ngaho nawe dutera izuzi gasasa nabwo nabasaza nazanyanga abarananiye uyu anafite n'igikoti kizora barara amarondo sha uyu afande yarara irondo kwera nawe bazara rondo cyane ubona nabishoboye twege karacyari aho tugiye kujya ibindi nanjye ndabishobora fa ugahagarara gutya umusirikare nyine wikomeje ku buryo ntanta kunyeganyeza uzahagarara gutya noneho bavuga mugurusuwa kubita gutya muguru pande kubita gutya ya safande kakira gutya safande wabibonye dukorere hano nabikoze uri kureba wari uyireka ngayikora mugurusuwa muguru pande shoto geuka turabimenye neza subiramo mugurusuwa muguru pande hano none se urabona ukuguru gutunganye nakumwe urabona bitunganye mu maso yawe kureba gute ina matambe gice uhagarara gutya cyangwa amatambe muguru pande kuguru kaja batunganye Yego afande. shoto geuka kajya uhagarara gutya wabonye ukuntu uhagarara ugisiga ndaguhagarara gutya ujya uhagarara gutya waje guhinduka ukagira gutya ngaho ka wegeranya amaguru ayahonda ibyo binono nuko nakubwiye nakubwiye gutya weka si naye gutya ngaho nawe ntiyatambike cyane ndabona waramena n'amatambe muguru pande suko bakora mwana bira gutya muguru pande shoto geuka ukabikora gutya wabonye Yego afande. muguru pande ndikubwira muguru pande ugakora nani ugakora ushoto nani Afande amabara sinza ndabikora. afande yananiwe ayitana hari urazana amakuru cyane uraje kuvoma ni wowe uri guteka ngakora nawe muguru pande shoto geuka ndabwira shoto geuka ugakoresha injo ntabwo bakoresha injo shoto geuka ni sawa muguru ni ununuka akagara gutya bahagarara nk'umusirikare muguru pande muzamenye igisirikare mwebwe
Hagarara gutya. Mugurupande ni gute afande? abo ni basore Sinabikora ariko hagarara. Mugurusuwa. Mugurupande. None uko amaguru agatungana nabi. Udutsinzira gabari to duhura. Umvise? Afande, Mugurupande. afande. Ah. Mfite ikibazo. Subira kandi turebe. Mugurupande. None se ayo maguru yameze ute afande? Birato ndiko nabiguze. Wacana uraza kure birato bavande wo. cyangwa waje kwigishwa Wacana buzi kote se. Birato bavande wo ubikora kandi se gute ntabwo mukaza. tuzizosa shaka Uyu afande. Afande na- Uzamwirukana arazana ubwo inande. Araja kumesa imyenda yaje. Bikora. Mugurusuwa. Urakora pande ni Sorry apa afande sura ndetse aba bana nukuri. Muza mwaje kumvesha umutwe gusa. Nari nama mbibona. oya oya afande genda umusirikare. Wino uzosha. Ndabona wowe unzona bishobora. Mugurusuwa. Wewe urutaka pfuneza. Yindi so izija. none se ntibazagira ucyo mugurusi wawe Bandija. Kagarura. mugurusi wa ni he nino Mugurusuwa. aho Muguru pande. Shotogeuka. utagaye Undi kubikora natwe. Ntabwo ubigira ujya. Umeze Afande, shotogeuka. kanje mbikore. Kore wananiye. Babikora. muguru pande yindi Pande. ngewe ganta bigenda nabimenyereye Wamenyereza akangoto na za nyarufu zigize. Uzozi imbungure hano. Uzabimenya gushaka no gushaka. Kandi ugagara mu kare. Igiye pataro uburi kuvuga n'iki pataro. Zikaragarara gutya. Urumva? Uburyo nza kunyeganyiza gutya. Tore ngo umusirikare de. Ngugu ni kura no nyine nsikaragara. Uburyo uko katari kwinjira hano. Urumva? Mugurusuwa. Urakora pande na gwesuwa. Suwa ni aho pande ni. Ibindi muzabimenya subira hari. Mwebwe muri nibi. Aho tugiye gukora nani? Tugiye gukora byo kugenda guke. Ugizoza ugenda tari kuhenga amaguke. Wabonye? Barabyiga uzugenda guke. Tukutira pande sare. Urumva? Ngabikora. Ngahitangira niwe dutangirira. Wambonye uko nabongira ngahitangira. nase sari ndaye gukubitira aho ngaho Uzi ni ukubyiga uri kwiga. Uraje kunkubitira sare hano. Bari kubagira kugira cyamaguru. Bari kugira kambona. Ugira uti. Wabonye? Ukuguru kuzagushikira rimwe nuko kubucya. niko nagize nyabo Kurakubita ukuboko nyuma. Kandi ukagenda ufashe. Hano hazoza fande unduta, uzomukutira sari gute? Ubwo gutya ugira gutya, wabonye? Ukuboko kwanje kumeze gute? ese gutya ni Aho yakibito gide. Kibyari amabye. Para ubugagara gutya, urumva? Yes sir. Ngaho tugeze kuri wewe. Ngahitangira. Gira intoki gutya. Ibyo bitoki kibyari amabye. Uzugikisha. Afande simbigize neza. Ugaye uzugira kintoki. Uyiki kumwe ko kirande ko kikakindeba. Kiza kireba intoki zawe pana kundeba. Ntabwo waje kundeba hano. Gira gutya, bagira gutya. Cyana ubu. Ya afande nabikoze neza afande. Wowe ibitoki bwabira cyakora kumanyura. Hano nta kumanyura kuba. Nose umwengira gutya afande. Gupana gutya. Ugira gutya. Bagira gutya. Bagira gutya. Hano bazagukubita. Ariko izi nkweto nizo muri kangasha. Ikirato cyashize ariko Nizo muri kangahe kwanza. Ntugira ubwoba afande. Kora hari, iyo interesanze fari hari. Dore nk'umusirikare watojwe. kontra kagenda Ntabwo ari ko bagenda wewe. Bagenda gutyo. Bagenda gute afande? Bagenda gutyo. Kamutera sari gutyo. Wabonye? Wari ugenda kuko winereye. dore cyakira tono
urwo rukweto uzarukaburira ntabwo uzarwana hano mu ishyamba ikizima ye nose si urabona nuko cyagize nzashaka ariko wabagaye sha hano mu rugo iwanyu bakakurarana n'ababyeyi bawe wambaye urukweto nabaga none se naranaga inkweto afande sha ngaho kora ntabwo twaje ku nkweto uzagenda isereri ugeze upfuye ubwira gutya bana gutya shoto panda kumi shoto paho tuzanabishobora ngwino shaho icyo ni ikigo gintaje kizashobora genda ukubite sariga fande nazoza uzomukubitire sari nk'umugabo rero ngo kurapiga kabumbana uko afande gira uti kegeranya amaguru gakomera nyine pana waje gupiga kabumbana sapiga mabza ahubwo maguru atungane kwijyana nuko natwe tumaze gusaza turacana bishobora ariko uzabishobora ariko wowe uzaza wikoreye imbunde gusa genda uje hariya ndabona imbaraga ufite zawubwira umunsi ko tubanje wowe rudanywe n'ahandi dore ya taro yawe isigaye none se iyi nda ni ibikibamo nose kurya waje mu gisirikare n'inda tumutayisize nariye neza imbira byima uzugike nta mabyi gusa barimo samabyi bararya afande nta mabyi n'urubaba ahubwo ntabwo ari amabyi umutsima nariye iyo nda tuzayikubita kugeza ishize ngwino mukubita ingumi zibiri hano zitatu mukubite bwayasaze mukubita ingumi zitatu afande zitatu munda hano ongera iyindi nibyo ni wewe uri kugerayo hariye njya ziri kugerayo afande ntabwo ziri kugerayo afande dore kwiwereza kurahwera arapfuye se wowe utaje mu gisirikare zana ntihanko ni hano tumumene umuto shaho afande yapfuye imyenda yari ishwetse munani siyo yamwisha ahubwo afite gani inzara apfuye afite apfanye inzara bazavugaga gupfa neza apfa hazi aragapfa nyine aragiye sazoje uyoje kaga tumutere tumushaka bava nkabintaho kajya muterere mujaniriye oya twe nta gisirikare tukigiyemo turatashe afande bo mujahe uje kera nyabanditse mu ikaye yanje sinabanditsemo abane ni kagice n'imbere ndayoka sivyo kariye marakarisha umunyenga ni kazima ubuzima karanga afande uyu ntakiri muzima afande cyangwa yapfuye nyine hano umutwe ngene wabaye de igira nkwereke afande so kora musegura ibiki ya wapfuye azogaruka se afande fande zuoni afande nyabaki kuru tunyaba ahubwo muri iki gisirikare yenda tabwo yenda kikoma none papa yaraki inkunda iso yarakikunda azakubura ndweza araho upfuye nkuyu igisirikare nababwiye kiraguye none ubu aragiye afande agende nuwanje se yewe nimwe bakubita ko atari nje wabikoze noneho umugore we yari inshuti gayanje gonyine namashaka kumugura mu mba yari inshuti genda uzoza umwenda araje iki wamukubita ingumi wowe ari kumukubita afande so wambye afande sibuke banje twega iyo tuvuze bakubita buke aho ya afande ntago ari buke dore nje bari buke ntabwo ari bukiki we nawe ukubita ingumi wari kukubita wanyu mwazanye guti wambye ingumi zitatu afande aho zitatu wende wakubita buke wende wakubita buke umuntu mwazanye Nakubise buke cyane inshuti yawe hari icyo mufasha afande yaramagaza imbere nani ngo wahagaze imbere gute ukubita umuntu bukeya ugira ngo ntapfe uzi ko mu ndaba habagize afande ni wowe afande ni wowe ni jewe gute ni wowe wamukubise nje nabonye ko nimukubita arahita ngone nawe afande umusigarane hano ngo umugore ndamuzana kubaze tugende ese igisodo nanjye natwe turagira ko
murakagenda gucomoka zobatuma abasirikare murakashagwa kanyisubirira iwanje babasha ariko umungu w'abandi nishe ko yongirira ikibazo ra uyu mungu wazana ikibazo no kuri kw'Imana kandi na shefu wa hano umuhana saza kudutonganya sinzi umungu ariko se baranacitse none barandega mfite ibibazo afande yagiye se ko nari mpfuye kwe ndamukoze nagende ndamukoze wese afande